أمبنا ولني باب كمه أني بيدرو أني كننتو باب تعجيل القضاء الدين عن الميت والمبادرة إلى تجهيز إلا أن يموت فجأة فيترك حتى يتيقن موته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نفس المؤمن متعلق بدينه حتى يقضى عنه. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن حسين ابن وحوح رضي الله عنه أن طلحة ابن براء رضي الله عنه مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيتنا سوية هجرية بكلة أني كمناني أني بيناني أني ناني شهر ربيع الآخر من هجرة سانكالو نانينا بسونيو مغاني ولون فلاناي ميلادي نصارو كجاتي بافلا أني مغاني فلا سانكالو تاني كلنا بسونيو مغاني كلناي أمبي باكو جيكورني غولفولا مسجد السلام كونو درس بإمامنا النووي رحمه الله وككتاب كونو رياض الصالحين بندا منا باب تعجيل قضاء دين أن الميت. تعجيل قضاء دين أن الميت كن يبوندا قوسو نمو فاتورا كوان كتليا كاكا جروسرا نمو فاتورا an ka teriya k'a ka juru sara juru minnu b'a kan na k'u sara ka bɔ a kan na. walmubadaratu ila tajhijihi ani an ka teliya ka taa ka labɛnni ma ani a suturali ani an ka teliya ni a suturali ka teliya ka taa suturali ma. illa yamuta faji'atan fayutraku hatta yatayaqqanu mautuhu fo n'a y'a sɔrɔ cuu min a fatura cun kan saya da ya sɔrɔ saya cunna ka de o susugu an bɛ olu yaharuya fo an ka dankaniya sɔrɔ ko a sara. ni saya cunna min kan cogoya dɔ la an ka makɔni kɛni o ye fo an ka dankaniya sɔrɔ ko a sara. i y'a dɔn nin tun bɛ fɔlɔ o la minan tunte o dɔgɔtɔrɔ minan minnu bɛ mɔgɔ lajɛ nin b'a la u bɛ nin na la wagati o tunte n'a ɲɔgɔnna kɛra u bɛ makɔnɔni kɛ ka lajɛ yala kiri dɔ u bɛ a sara yɛrɛ de. mɛ sisan ni fatuli kɛra ni dɔgɔtɔrɔw bɛ minanw bɛ u bɛ se ka lajɛ k'a fɔ nin kɔni nin t'a la donc n'u y'a saya sabati ka hakika sɔrɔ o y'a bannen. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث من الناتي فلو كو حديثا كامن أبا هريرة ما كبون نبي يوم كسين النما بكا قال النفس المؤمن متعلقة بدينه كم مؤمني أنين دلولين بي أكا جرود لا
hatta yuqda anhu fonni juru saralla ka bola wakati minde nin dilo lembe ke anin dilo lembe bo jurula ubena sarahula ni hadisa turmiya hadisa yambo qala hadisu hasanu ako hadisa kanyu hadisa fulana wan ni barai alaka je kabwa marda ko banana fatahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauduhu ko ciden nana ma puruka bana bakato fo faqala ciden ko inni la ura talihata illa qad hadasa fihi al-maut inni la ura talihata illa qad hadasa fihi al-maut akonne nyabe tele hata la chogomi nema tele hata yeye chogosula fo anisa ya sikara ye nyogomina saya ya damina fa jununi bihi onni afatura ayella dunya ayna la dunya na fatura ayna la dunya wa ajlu bihi akateliya na ye kakasu koke fa innahu la yanbaghi li jifati muslim basi amanka silama suye antuhu basa bayna jaharayna ahlihi amanka silama suye akamina akato akadembaya koro ni silama kuni fatura su kana mara akadembaya koro amanka kake ni hadisa abu dauda ya bo menni hadisa yedde yufuye ni hadisa lama mi fuleni nye asanadu la fuleno qala al muallif rahimahullah fi kitabihi riyadu salihin min ya muallif imam an-nawawi ayafa ka kitabu kunu riyadu salihin babu tajilu qada'u daynan lil mayt ko ka juru kasara jonna wal mubadaratu ila tajhijihi ani an kataliya ka kasu ko ke illa yamuta faj'ata fonna chayatunaka fayatruka ta yatayaqan mautuhu ambe makononike aye fo an kaddan kan ya ko asara تاجيل قضاء الدين قوله تاجيل قضاء الدين عن الميت يعني أن الإنسان لن يمني هذا مدى إذا مات فإنه يجب على أهله أن يبادروا بقضاء دينه هذا مدى سارة أو واجب أكدم بيكا أكتليا كاكا جروسرا إذا كان عليه الدين نا يسر الجروبا كنا dembaya wajibilendo au kakateliya kaka jurusara wala yajudu lahum an yuaqqiru jalika ate daga ka dembaya ye ukaka jurusara li ya garuya lianna almalu alladhi warasuhu minhu maluhu wa laysa lahu fi haqq pasi su fatura kan nafulo minto urube nafulo minta suin kofe haketu bolo nafulo illa ija antaha dayn fonna ka juru banade na ka juru sarala ka ba wakati mide ni yorobuye na fulina yani alwarasatu la nyini ci tabagaw laysa lahum haqqu fi dirham wahid min tarikati suye na fulo minto dirham kelentu bolo na fulo inna hatta yuqda dayna hatta yaqdi dayna hatta yuqda dayn فوق كسوك الجروس رد فلو ولهذا نند قصو قال الله تعالى في آية المواريث نند قصو على يافو تشيك آية كنو من بعد وشية يوسى بها أو دين غير مدار ورياتو لكو تشيك آية كنو أكو تشيك بتلا دي وشيا كون بولين كوفي سوك النفلو لا أني أكا juru munun te toralike we washaka munun te toralike ana ka juru ulu de be bon na folo la folo nunun bolen ko fede tiebena ori na nya ti ayakono falaysa lil warasati haqq an ya'khudhu shay'a min tarikati hatta yuqdu dayn al mayt ko min nya ti tabawi hakke site ti tabawi suka na folo la fuka ka juru be de sarafolo
ويجب عليهم المبادرة في قضاء الدين ولا واجب سوم غوكا وكتليا كسوك جروسرا إلا إذا كان مؤجلا فنا ياسر الجرومي سرتي دبالا نا ياسر سو فاتولي أكا جرو دوبي من كجرو بالا سرتي دبالا كافو جروين دو وقتا سبيرا دي كو سانكلي دي أبي جروين سرا ودي كنوننا علي فاتورا ube kalo kele ube kalo fula sarati de koni be juru na ni o sarati sera de ale basara bod juru min be nin chogola fa innahu yatlab min ahli dayn an yantajiru donc sumo go ba nyini juru mani tigu fe an kam mo min banna ka juru min bala sarati de ba anache aye makononi ke ni o sarati sera amba ka juru sara fa ina abaw ni jurumani tigun nunum banna uma soma fa innahu yuajjilu lahum abeteliya de ko ka juru saraka duma nuko on su yere nyana maya sarati de tumbanna cede kalo kele ube sankele mais tellement ka banna tanka banna an koni mako banta la sisa nu e wa jurumani tugu mamma kono uma soma abu tateliya ka saruma de abu ka juru sarade teliya lila wa illa إجا وسغل الورثة برهن يهرج أو كفيل قارم فنا ياسر جرمان تيجي نا ياسر سوم من فاتورة جرم من باكا نا يغارانتي دتو جرمان تيجي بولو كافون نغارانتي منا نيكا جرم سرا غارانتي فله إبه نغارانتي فره أبه نغارانتي تايكا جرولا نا ياسر يغارانتي تو ube na ya soro aye mogo doto akofe mogo minko juru donto ako juru mani tigima ni nimmi ka juru sara ne ba sara wala ni su sara kan nin ko fula dola kelen de toye juru te sula ni garanti be juru la juruta akanna a ube ni mogo do de soro la ka juru garanti tay ko aba sara juruta le kanna وابن سمينكو وغادي تحول الناس في قضاء الدين أن الأموات أقوم مغون وينغو يليك مغو ينغو يليك من ينفسو فاتورا كاكا جرو سرا قوم مغو ينغو يليك ولا ساس مانا سوكا مغو چامان يتلونك كنين نيني تحوانا كافيكيا جرو سوكا جرو سرا لي أفيكيا رام مغو چامان أفيكيا فتجيد الميت يموت وعليه الدين يبي سودو سرو أبي فاتو جروبالا فيلي أبو الورثة بتركت أكتشي تبغو أين نفر منونتو بترونك كنوية ويؤقرون قضاء الدين وبجروك سوك جروس هرلو يا خرويا يكون مثلا عليهم مئات آلاف مثالي لا يباسرو باك ميو ودبي سولا وقلف أقارات كثيرا ميباسرو سو أيد دوغو كولو چامانتو دو چامان بابولو دوغو كولو چامان بابولو كمي ميلو جاتو وبالا فنا مي أيد دو چامان دي تو كا تري چامان دي تو دوغو كولو چامان دي تو جروماني تيغو بي مونفو a caman b'a fɔ ko tere ninnu tɛ baleri la sisan ko an b'u bila n'u ye baleri sɔrɔ wagati min an b'u fɛɛrɛ ka jurumanitugu ka juru sara ko nin ye haramu ye aw kan suw ka mɔgɔw nin ye haramu ye aw kan a ko min wajibilen don aw kan a ka dugukolo ninnu fɛɛrɛ de hali n'a y'a sɔrɔ dugukolow u b'u u ka piri tilancɛ de sɔrɔ a y'u fɛɛrɛ de a ka jurumanitugu ka juru sara misali la n'u ko wagati dɔ la ni wagati dɔ sera nin tere ye miliyɔn kɛmɛ de mais sisan kɔni n'i ko i k'a fɛɛrɛ miliyɔn 50 de don a ko bunɛmisɛnninw b'a fɔ saraw kɔnɔ a ko a y'a fɛɛrɛ miliyɔn 5 in na miliyɔn 50 in na a ka jurumanitugu ka juru sara a kana fɔ k'aw bɛ yagayɛrɛli kɛ dɛ ko fɔ a ka baleri sɔrɔ o ye de minnu ka juru b'a la k'olu tɔɲɔ ani fana su fana nin dilolen bɛ tɔ ni a ka juruw ye donc nun tɛ bɛn aw ye a ye fɛɛrɛ kɛ a ka u fɛɛrɛ hali n'a bɛ kɛ a valeri tilancɛ de ye a y'a fɛɛrɛ o ma a k'a ka juru sara min ye ka yagaruya fo u ka valeri sɔrɔ ko hajan haram wa haja haram ko ye haramu de ye
فالواجب عليهم واجبك أن يبادروا حتى ولو باءوا شيئا بنصف ثمنه أكو واجب مونيو كتليا كجرو مانتو كجرو سر هر نو بدغو كولين فيري أسونغو تلانشدلا لأن المال ليس لهم بس كن نفول من فول نسو ياتو أتاتي ده نفول انتو تاي كوي المال للميت نفول نسو ده تاي ومن ذلك أيضا أكو أبو مثال يلا بس كابوكا أبي ولوكا جمانا غورنمان كساريا دوبي مغو منو نفانتان ويه ibeta juruta gouvernement bolo abe dugukolo do dima abe sarati kala iba sara doni doni ado abe garanti de ke abe sarati ke iba sara doni doni bo akonni mo sumi na sara alen gouvernement benna hakem minna ayo o abe saralika ale fatura to min tora ala abe jurumani tigi ka cienta bahuka awde ko osara na ye dugukolo juruta gouvernement bolo ko kalo ibe ni hakke sarala ale yere kanyana yala juru matila saralila me aye hakke mi sarani ale fatura donc minya ka cieta bawuye to min beto ala to min toro aye dugukolo min ta juru la gouvernement bolo ni to min tora ako mimba auka akasara gouvernement cieta bawu mimbe auka to min tora la akasara akume don be munke nin fana la ko a don be juru in sarale ya garuya ube munke kwanka kota kata yira gouvernement ma ka fo karasa fatura mukalla nyine munye ko a dola pour gouvernement na yafala ko gouvernement na yafa na ma yafa annasara bo akon nin fana tebbe nin be yesu ka juru sarale ya garuya lide ale sara to min torala aya ta kata sara ni gouvernement nyamina fule na ko an hanya fara o ya barne aba fo fana men ni su min fatura juru bala de me aye garanti to nimbe ko min juru tala ni mo ye juru tay ka dugu kolo do di atigi ma garanti ube ye kamina do tigi da tigi ma garanti la nimba ka juru baleri bon ni e fatura ni na juru te ela garanti be juru la ni fatura ko to juru to tigi la oti la mo ninte dino na ka juru la ube na ye mo to akofe mo min ko nebe joni ka juru ye kofe ne ale fatura juru ta lela do semin bo de la ke monye ako ciide nyere fatura ka kan nege dilo kito garanti la yahudiya polo ako yala mo be se ka fo ko ciide nin dilo len tunye nin dilo len tumbe ka juru la na masarawa la parce que ciide be ko ma juru to kofe parce que ka aye min ta garanti be min ba tigi ka juru sara donc anta fo ko juru be nin tigi la mogo na ye juru ta ye garanti to tigi bolo ni be juru in sara hari ni ewa alete garanti mbe se ka aka juru sara juru te nina nin kan nin te dilo aka juru la de ni garanti tora juru minna ube afora mogo min ko ne be juru garanti taye donc juru to o tigi la wala juru min be suula juru min ni su fatura ma garanti to ama mugo fana to min ko be juru in sara bon juru in kera sa a wakati sera sara wakati tala sara dati tala a fatura wakati mi re juru maniti mako batala ube kera sa juru mi sarati de bala nin juru inde sarali ye wajibiye suka mugoka aka kacnye abake chogo ye du mununto aye tere mununto abake chogo ayu fere aka juru sara kabo akarna pour nin dilo len kabo juru inna ako kede men bani mumbeke hada made umbolo sisa ni mugo fatura tere chaman tora du chaman tora de me juru mboto e kanade ci tabago do yere ba fo no ya fuye ate du do fere ate tere do fere aka juru sara kabo akanna ado yere bu kanto konni aye yere nyana maya majuru musara ko drome klente bu anka na folola ewa kasoro ci tabaga sempulu te fana ha iba soro faade fule ka fatu ka terewto ka duto me dewnde ba fo akofe ni yu shigi ku ka juru sara
mogo do yereye ci ewa cinya joli joli de ken nefe u faade fatura nafulo munun tora ko ka juru sara a u ko sika ko juru sara libe wuduka min be fa no la ko nin koy ako ne ba usama kata don ko ngo ka fo aw yere a un ko ya fu ye drome kelen tu bolo nafulo ni mogo fatura ye pem munun to akofe drome kelen taw bolo nafulo la na ka juru de masara na ya kan nafulo tala ama ka juru sara aya haramu kede parce que ni su fatura nya fo sinya joli folo folo min be bo kan nafulo la folo ayere kan labeni aka suko musakka de be bo kan nafulo la muannatu tajhijihi na ya suru mogo masuru min bu kefu mogo masuru min be kasanke difu mogo masuru min ba kofu mogo masuru min be kaburu shefu ambe nunun ka fere de bo kan nafulo la folo ni oborai juru munu ni ewa garanti tula ambe ulusara o ko fe juru munu ni garantu bola ambo sara ambe garantu minaka boy nun nunun borai woshiya kam munun bakan woshiya yin fanan ba kan na fulo tila saba ka woshiya kan bo tila sabanana woshiya kam mi make woshiya jengene ambo ulu fo bo akan na fulo tila sabanana ni nimbe kera ka bon na fulo la resa ni to min tora ci tabaw garjaga yodi abotila me suka juru masara aw bettilonke kenin na folo ye ube aw ben na folo tilani nyogonche haramu do de o dem munun be nilla halalaw su yere ye dum munun to ayere tere munun so aw desera ka ulu fere ko do fere ado harata be fere udo be se ka fere doro le ka juru be sara mo munu dem mi mase kan ninkeye I kofeo o de ba kan na folo jeta ka juru sara o ti na folo kan na folo je ka juru sara de me denyuma fona be de denyuma u be abete da kelen kelen u be ne yere ya doye afa fatura faye fantai abora france nana o ako fato nyogo ma ko ne fa ko ni fatura je nyogo nya awude mogo ka juru bala wa do ko ne ka milo nduru bala ne ka milo nduru bala aye pape boka irala aya ka milo nduru takadama nunu de dewunye fama foi to fana ayere kan na foroje aya ka milo nduru takadama kaka juru sara me fabe fatu dube terewbe aka jurmani tugube takana sagema aw desera ka teren kelen fere aw desera ka du kelen fere ko juru sara addu sukun dilo lembe aka jurula do ka du sukun dilo le juru munna mana juru hamide bala ka kaburu kono fo aka sara do ko du sukun dilo le do ko ayi afari koloni sumani nema min kaka atode sorofo juru kasara odi atu bunu seminu ko summa jakara al muallif rahimahullah hadith Abu Hurairah ako ko fi muallifu aye Abu Hurairah ka hadithafu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kunna bi makisin nema baka qala nafsul mu'min mu'alliqatu bi daynihi hatta yuqdanuhu kusu kan nimbe dilo aka juru la fo kata saraka bokan ya anni anna nafsahu akul nyina munye anni huwa fi qabrihi mu'alliqatu bi dayni ka annaha wallahu alam tata'allam bi ta'khir dayn budo semunu ya ta asarahu munye akon ni ciden ko nin dilo lemba ka juru la mana akan ewa kaburu kono juruin sarabaliya dimina hammi bala jurun sarabalila dimina hammi bala ka kaburu kono ni juru masarana ya garuya wala tafrah bin na'im wala tunbasitun lianna alayhi daynan aw min yakan nisonja farite bonyogona atin nisonja na kan nema nye fo ka juru inde saraka bola ka juru in tola hari nema min baka lafiya min baka afarite foni nayi atin nisonja nayi o min samma akon ni nyoro de la kulina innahu yajibu ala alwarasati qulu ko wajibra cieta bagawka an yubadiru bi qada'i dayn ukateliya
ni juru suuka juru saraliwe ukatelia ni suuka juru saraliwe okofa ye hadisi fulana nati men ni hadisi fulana en koni amajare kwambe sarahu ni faida fo anko hadisai masaha بعض الوعزة عند القبر. عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقي الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله بمخصرة فنكس وجعل ينكس بمخصرته ثم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وذكر الحديث تمام متفق عليه. باب المويزة عند القبر. نيني بونداي كواجل كقبر سولا بل ما بنو سمن يربنا نفرم فانساني سراهو كنو. وان علي رضي الله عنه قال سمنا علي ملك جيكابواما قال: كنا في جنازة في بقيع القرقد. قولوا تنبي جنازة دولا بقيع القرقد. بقيع الجمعة مدينة قبر سو من بيننا دونين دو سيسا ودي بقيع قرقد يري سوغو دودي يري انتوغو دي قرقد رابو كانا ويري سوغو دي تنكاچا قبر سو ينا وقتي وقام بقيع القرقد قدام بي كتا يرينا ويري سوغو دي تنكاچا قبر سو لا وقتي. فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتو قبر سو ينا چيدن نانما ala kataruna kisibaka faqada depuis ayat korosili kade fili chaman be mugo soro hadisa udola ubeta delila kenaye ka soro hadisan na chogo uma ofa mu folo komi ambina la sarhula me ayen nin kolosi folo kiden nana asigirade esiko ko e wasu suturalen ko ferawe wajulike bro simunu yerebena afran fansha hadisai mbe ewan chogo werela ni nya surunya madinanka do de fatura utara aka kaburu sheyorola bo unusu tara ja uyasoro kaburu dinga bainde senna dinga fitini mashe walamma yelhadu obe irway werela anni sunana walamma yelhadu dinga bashenna ne dinga fitini min kanka senni suka da kono jawo mashe une suinda le kaburi matila sienina uye suinda puru mo munum be kaburi seina ukuma kono suinda le ndesa kiden tara sigi kerefe puru aka kaburi seina umakono nutila la kaburu be susutura bo kiden tara sigi yoromi ni kiden sigira yoromi sebo be ba fe ulukata sigi kiden kerefe kiden sigile o yasoro kalando ba bolo aya kumbiri abe miri kata sabake kadugukolo wasini kalanye sheba unana shiga kerefe sheba ngunu nana shiga kerefe tobe kaburu shenna hadisi majlis puru kana jia baroke usigile sani kaburu shenna ukatila chidenye barai bune abjibi ka hadisa jayu mu'mini ni saya nana mabeke chogomi kafiru be munafiq ni saya nana mabeke chogomi usigile nyiro aye baro imbode komi na usigila abe baro ke chogomi amake komi kutuba kalana ka kan kurota ube ka kutuba kala inna alhamdulillah nahmadu nistan amokede koma usigila abe baro ke chogomi doro harama ko an kurota nay ani munu sigilende doro ayake komi hadis majlis koma sigilembe baro ke chogomi aye hadisa imbo o chogodela donc odi atako faqada ciden sigira wa qadana hawlahu an sigira ciden kerefe miqsaratun abekum minata yasurnya wa indahu miqsaratun wa fi yadihi miqsaratun ayasuru minyek e wa bereni do be ciden bolo fanakasa ciden ya kumbiri wa jala yenu kutu
بمغسرته تشيدن تنكرا أكبرني من باب ولا باكي كدغو كلو وغسيناي ثم قال وكف تشيدنكم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة تشيدنكم مغشيت أولى فو على يشيغيرو دي سيبي أي لاتيغا يا الجنة كشيغيرو دو لاتيغا يا جهنم كنو كشيغيرو دو لاتيغا يا كسبي كشيغيرو دو لاتيغا يا الجنة كنو فقالوا يا رسول الله نيمفولي شيبو كو على كتشيدي أفلا نتكل على كتابنا أو أكو تشيدي بارا كوني موني ولا نا يا سرو ميني جهنم دنيا على يوسبي ميني أرجانا دنيا على يوسبي أنت بارا بلا أنكا كوينتو مين سبيرا أنكا كوينتو بلوشنا كله مين سبيرا جهنم دينا تا جهنم مين سبيرا أرجانا دينا تا جهنم أرجانا فقال تشيدي كو أي akakano kede abe bara de kede imalu fa kullu muyassaru lima khuliqa lahu akom mimbe awka sebele aw todo be ala de boloy mi sabira ri janna eto kalama eto do mi sabira ari janna eto do mimbe awka bara de do awka bara de ke mugo kelen kele ala ye yoromi sabe ki latige yoromi latige ye ki da yoromi kama ala bode bara noya لما قلق له وذكر تمام الحديث أي حديثات توفو نيوفون كو حديثات جنبادلو حديثين أكجا كوشوبه ني حديثات بواري مسلم بن حديثين قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب الموعظة عند القبر أكو إمامنا النووي أيا فك كتابكم رياض الصالحين واجل قبر سولا والموعظة واجل يمين يفولو هي تذكير الناس بما يلين قلوبهم كهذا مدون جيجي حكلي جيجي من بود سكون مغيا إما بالترقيب في خير وإما بالترهيب من شر إما إنا كو وهيرا دوفو يكو كانو كتا هيرا دوما من بك سبب كود سكون مغيا وبي إيكا وبغا بغا كو دوكي كو بغا بغا كو حكلي جيغالا من بود لسرا ميسر هذه هي الموجة نين تقو واجولي نوكو واجولي إما إنا هيرا كودوفو كمغو كانو كتاما نين بود سكون مغايا وبي إنو بغبغا كودوفو كو بغبغا ناي من بود سكون مغايا وبافو نين دمكو واجولي وأعجم وائج وأفضله واسله للقلب هو القرآن الكريم بن بالما واجل من كبوني واجل بيه ani wajuli min be dusukun nafa ka dusukun ye ka teme wajuli be ka mundo ha alquran alkarim esga kata bila muso kata kaburu so la kaw beta kaburu laje kata su dancho laje kaburu odwa wajuli min kaboni wajuli be wajuli min be dusukun dila ka dusukun ye ka teme wajuli be ka o ye qur'anade قال الله تعالى لكم يا أيها الناس ألكم هذا مدون قد جاءتكم موعظة من ربكم واجلنا أنا أو ما كبواتي على في وشفاء لما في الصدور أني فرا نيم بيد سكون كنو قرانا يوفنا فرا دي هاشدي يا منون بهذا مدون بسكون كنو بسم كوني يا منون بهذا مدون بسكون كنو منافق يا منون بهذا مدون بسكون كنو دينا شيكا من بهذا مدون كد سكون كنو يرجيرا من بهذا مدون كد سكون كنو نكان نينك أقيمة أو من يوا بهذا مدون بسكون كنو قرانا دي يوفرا وشفاء لما في صدور قرانا يفرا دي بنا من بيد سكون كنو بسكون بنا فرا دي قرانا وهدا قرانا يكندا دي ورحمة للمؤمنين قرانا ينعم دي مؤمنين فالقرآن قرانا لمن كان له قلب مغمن ند سكون يوما بيلا وألقى سمع وهو شهيد إيتلو ما جوفنا كاللملك كقرنا لملك ني حكلني تاشيه وهو أعجم وايج قرانا دي واجل فمباي لكن القلوب كثير من الناس أو أكثر من الناس أقوم مغو تشامن قد سكون وبي
mogo caman be hadamadenw na u ka dusukun la tata'addu bil qur'an u ka dusukun tɛ waaju ni kuranna ye mogo caman caman be mɔgɔw la u ka dusukun tɛ waaju ni kuranna ye li anna fiha qaswa parce que dusukun jali de b'a kɔnɔ dusukun jalen don wa qad qala Allah ta'ala fi man jatutla alayhi ayatu ala ya fo ka aya kono mogo min ni ala ka aya kalanaka qala asatiru li awwalina aba fo ni nye folo tumbe baro munun fo doro de ni nye folo tumbe baro munun fo o de ni nye ala yu jabi ala ko kalla akon nin qur'ana te folo mogo temenun ka baro ye koy bal rana la qulubihim ma kanu yakshibuna mogo munun ma se ka wajuni qur'ana yi u be junubu munun kɛ dɛ o junubu de y'u dusukun fi ka datugu ka tampon kala o de y'a to kuranɛ tɛ se k'o waaju junubu de ye u ka dusukun tampo k'u ka dusukun fi yaani qatama alayha u ka junubu de ye u ka dusukun tampo kɛ u ka dusukun la ma kanu yaksibuna min al-amali sayyi'ati u tun be baara jugu munun kɛ dɛ o de y'u ka dusukun datugu hatta la yash'aru bil qur'an kama yasharu bihi almuttaquna oriyato ni qur'ana be kala ute ewa somini qur'ana ye komi alanya sernya bago ni qur'ana kalan ko be somini qur'ana chogomi alladhina manna alayhim alanya sernya bago munun ni ala nema alayhi narula kaka funan shirakuka nasallallahu an yamunna alayna wa alaykum ambi ala dilala kaka funan shirakan nauka walakin ma zalika qad yati insan قد ياتي إنسان أتاه الله تعالى بيانا وفصاحة أكو كفر نمبكا مغو دو بشكنا مغو لا ألا بنين داما لين داما مين نا بشكا ولا ولك ألا بدوني داما نا يمغو واجو درو مغو دسكم بمخيا بما لا تلين به إجات لي عليه القرآن وهذا شيء مساهد مجرب أكا مغو دو بي ala be akuye kuma cogo nyuma ala ba duma walali ala ba duma ala ya siranya bagaw de nu ye mogo waju adusukumbe magaya ewa ni yo qur'ana kala otigi ka qur'ana ta dusukum magaya o cogola nim fana kene kan ko de ube mogo dola ala yo ko mogo doye summa jakara al muallif rahimahullah hadithu ali ibn abi talib o ko fe min ye muallifu ye aye ali ibn abi talib ka hadisa fo baghil khariqadi ku ulu tumbe madina ka kaburu sode do anko ko baghil khariqadi munna iri do de tumbe iri inde to ko khariqadi o de tun kacha kaburu soma nim baghil khariqadi asabatira hadisa salen kono cide sallallahu alaihi wasallam she muslimu kono mogo sube baghil khariqadi cide nye do kuye men nan ko cide nye do kuye munafiqu munumbu uye kaburu so nay o do tuna fade ala ko allahumma aghfir li ahli baghil khariqadi ako ala ikayafa kaburu so min be madina na to ye baghil khariqadi mogo munun dalembe ala ikayafuma qala hasalasan cide nye nin fosinya saba fakanu fi janajati shebau tumbe janaja do de la fajan nabi sallallahu alaihi wasallam faqada wa qada an-nasu hawlahu ciden nana ashigira mugo shigira akrefe lianna kullu insan yuhibbuna an yakunu julasa lirrasulillahi sallallahu alaihi wasallam parce que hada madin kelen kele ba fe ka ke ciden ka shigi nyoy jalasu hawlahu ushigira ciden krefe o fi yadihi mighsharatu yani udun mughsaratu cide kala do ba boro bele de ba bolo mughsara ye munyi mughsaratu bere minni aku ni akun kurule bere min kun kurule no fa nakasa yani nakasa rasahu hakaja no simna be ko me be hadisa usarwa ya kumbiri kaira kala dawra cire nya kumbiri wajala yen kutubil udi kal mahamumi sallallahu alaihi wasallam akera dere min ba bolo abake ka dugu ko sogona ka wakashinai ka ki komi ni mo min ba ke ka hammi ka miri
ثم قال كوفي تشيدنكو ما منكم من أحد إلا وقد كتب له مقعده من الجنة ومقعده من النار تشيدنكو مغشيت أولى fo ala ya ka sigiyɔrɔ dɔ sɛbɛ a ye jahannaba ala ya sigiyɔrɔ saba ye tasuma kɔnɔ arjanna kɔnɔ hadamaden bɛ kullu insani min bani adama maktubu maqaduhu min aljannati in kana min ahli janna hadamaden bɛ hadamadenw na n'a y'a sɔrɔ ye arjanna den de ye i ka arjanna denya ala ya sɛbɛ o maqaduhu min annar in kana min ahli annar hadamade na ya soro jahannaba dende ika jahannaba denya ala ya sabe kullu insani maktubu qabla an yakhluqa hadamadin kele be ni sabelen do yesani alaka edda wajalika qabla khalqu samawati wal ardi bi 50000 sana ni sabera sani alaka sanka bawlo fulan duguma ko loron furadda ni samba bi duru ye nasallallahu أن يجعلني وإياكم من الصعداء أم على الدليل أو على كانك مغوكنا دوين لما قال هجل الكلام قالوا يا رسول الله تمام تشيدين ينكم فو شيبوك على كتير أفلا ندو لعملا ونتكل على الكتاب أو كتير ولا أنت بحر بلا مين سبرا أنك كوتو بلوش ناتلي يعني ما دمنا مكتوبين إن كنا من أهل النار أو فمن أهل النار أو أهل الجنة فمن أهل الجنة فما لحاجة للعمل بنا يا سروشيسا مين أرجنا الدنيا كارجنا الدنيا سبرا مين جهنم بديك جهنم الدنيا سبرا بارا يركون يمون يتون أنت بارا بلا سنكله وقال تشيدنكو لا تدعو لعمل أقوى كان بارا بلا ده الجنة لا تأتي إلا بالعمل الجنة سرون نبارة كوي أكنا بارا بلا والنار لا تأتي إلا بالعمل تاسما فنا تسرو فنا نبارة كوي نيا يا الجنة سرو كبارة دي إلا سبب كلا سما نيا إتارة تاسما لا إكبارة دي بك سبب كلا سي فلا يدخل النار إلا من عمل بعمل أهل النار مغتير جهنم كنا برا فني جهنم دمبارا كده يبيدو جهنم كنا ولا يدخل الجنة إلا من عمل بعمل أهل الجنة أو مغفنة تدوار الجنة كوي نيمار الجنة دون كبارا دي ثم قال صلى الله عليه وسلم وكفي على كتشيدون ولا كتنونا كشباك إيمالوا فكل ميسر لما خلق له أقوى بارك مغو كلين كلبي على يداير من دوني كما على بودي كبارا نغويا يه فسيشرون أما أهل سعادة فسيشرون لأمل أهل السعادة مغمين نمو كنا دوني كنا دي مغو كنا دي بارا على بودي نغويا ويه مغمين نمو كنا نغويا بارا على بودي نغويا تغويا وكفي تشيدني آية كلا فأما من آتا واتقى ni mogo min tugura ala ko i ala batu israna ala nye wasaddaqa bil husna ala bi saranyuma min di malagara iya cinya tigira i dara ala wasanu yashiruhu lil yusra baranyuma ni ala bode noya ye baranyuma bode noya ye arjanna baram bode noya ye bode ke betar janna wa ma man baqla men ni mogo min bagilu yara kabo ala batoma wastaghina eyere kari kabo alama wakajaba bil husna ala yasaranyuma munun folla gari yo galon tigeya fasanu yashiruhu lil usra min ye fengele may nye tasuma in kabara ala bode no ya e qala imalu wala tatakillu ala alkitab tidon ko ye barakede akana ko to sebeli mbolo alkitabun amrun majhulun kullu wahid minna la yadri ma ja kutiba lahu parce que fen sabele o ye femmi ni antado mogo sitado mi sabiraye lakin man amila khaira fa hadhihi busra lahu min ahli alkhair men ni mogo min ni yere ye e bake ka hera barake ni nyen ni sanjwa ye ko ibe hera dunke wula o man amila siwa jalika fa haja injara ni mogo min fana ye hera tanade bara ni nye bagbali katima
قال إيمالوا فكل ميسر لما خلق لهم فأنت يا أخي أمبل مكي إذا أريت الله قد يسر لك أمل أهل سعادة فابصروا أنك من أهل السعادة بل مكي ni yereye mogo kunna dun ka bara ala do ode noya ini sonjia kuibe mogo kunna ndudela وإذا أريت من نفسك من نية يرلا أنك تنقاد للصلاة وتنقاد للزكاة وتنقاد لفعل الخير عندك تقوى من الله عز وجل فعالم فأبصر أنك من أهل السعادة نية يريه باكي يير على يكولو لنو كتا سلما يكولو لنو كتا جاكابوما يكولو لنو كتا فيرا بارو كيلما على نسرانيا بيبولو سرانا على نمسامن كبا كورتا لنو أدو يكن نسونجا كافوي بي موكونا دولا نيبو سورة ديما نسونجا لأن الله تعالى قال بس على مسامن كورتا لنا كو فأما من أتى وتغى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وإن أريت العكس من نين تنايا يردو أريت نفسك تنصره لفعل الشيئات وليعيذ بالله أي يريه من يبارا جوكو كليب النسون جانو ده وتدغ جريئا بفعل الطاعات تيمون في نباتو كلي وبيد دسكون كرودة فهزر يركلوش niye nin taman sai yere la kuni yere kolosi de ni ya ye yere la ni ye ko jugu ke ye bara jugu ke ode bi fari foni ebe ni senjano de ni bato ko na na nyamra ni bato ko ye obi dusukun korode o mandiye yere kolosi de anqij nafsaka yere kisi wa tubi ila allah azza wa jalla tubi kata alama masammin kabba kurtalende hatta yasara allah laka فألك النغيكية وأعلم أنك متى أقبلت على الله أقبل الله عليك حتى لو أجنبت إكادو نهد مدي نيشي ألما ألابا نيشي ما هر نيه جنوبو دك جنوبو كيلين كوفي نيه توبري نيشي ألما ألابا نيشي ما دك مهما أجنبت إذا أقبلت على الله أقبل الله عليك أي جنوبو كي چوكو چوكو نيشي ألما ألابا نيشي ما قال الله تعالى ألكم مسمين قرطالين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ألكو تشيدما أفونك جونye munun dante mena uyereka ka junubu chaman ke ku kana jigitige ne alaka nema la ne ala debe junubu be yafa junubu ya falite bo ala mambo ala mawo ala ko kana sakare har fulan ka fuyami ni ala ko ta yafi man ni shahara kare ate yafi man la garade me jiya kono ni tubira ka bo fulan ka fuyala ala bi ka tubu minahu wala haja فيجعل الإنسان إلى المقبرة ونسمين كن ننكا نهذا مدينة نقبرولا وجلس الناس حوله إسجرا مغو سجرا إكرفه فهنا يحسن أن يأجهم بما يناسب أكاكا يكو واجو إني منك كافويا أفويا يكو واجو بمثل هذا الحديث إبكا دلك نموني ني حديثنا نغنو أو بمثل حديث عبد الرحمن بن سمرة وبي عبد الرحمن بن سمرة كحديثا يقولنا هنا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى جنازة رجل من الأنصار تمام تشيدن نانا ونانا تشيدو دي كجنازة لما دينا كاتيرو ووجدهم يحفرون القبر وياسر مغو بقبر شيء ولم يتم حفره قبر شيء لما دفع فجلس وجلسوا حوله تشيدن شجرا سني قبر سنة وكتلا قبر سنة مغو شجرا تشيدن كوفي كأن لا أروشهم التير سيبا منو شجرا تشيدن كوفي بكم كنوبو كنا من كان التير على أراسه لا يتحرك خشية أن يطير مغو من كنو بي كنكلو كنو جوري كنكا ite soki la magayire la magala mapura kanata awa shebo nu be tiden no fe janaja yorola ube miri katasi kuma ko nin jogodela usigira tiden kerefe kaburu sola
أبيكم كونو دبو كنا احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلالا لحاجة المجلس وهيبة منيو مكوته هارو تو يري لامغا سباتي بوبولو مكوني بوبولو سيدم بونيالي أنو بسيغي يورو من سيرالندو سيا يورو ديدو فجال يحدثهم سيدن كرا أبو برنيغونيا أن الإنسان إذا جاء الموت نزلت إليه الملائكة رحمة أو ملائكة العذاب سيدن كو هذا مدين فلي أكوني سيا نانيما ملائكة جروب فلادي إمان نيما ملائكة وناجيجي إكاكين نيمنا إمان لا جابان ملائكة وناجيجي كاكين نيمنا وجال يحدثهم بحديث طويل سيدن كرا باك كبر نيغنا ني حديث جاندوي يا ايجوهم بجالك عليه الصلاه والسلام سيدن باك كو واجوني او حديثين حديثين بن نسائي كونو كتاب الجنائز باب ما يلقى به المؤمن من الكرامه نسائي به حديثين دون نيمبوندا كون سيدن يو حديث جاندفو هذه هي الموعظه عند القبر اي لاملك ده بنو سمين كو كون نينده يو واجولي كبرولا اما ان يقوم القائم افريكا دو فايدلا اما ان يقوم القائم اكم جو بغا ولي كي جو عند القبر قبر يرولا يتكلم اباك كما كانما يكتب كاككم مغمم بكتب كلاده فهذا لم يكون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نينتون تشيدن كاندا سيرلا mana shu suturalen kofe mogo ka wuli ka jo ka wajiru ke kake komi nibe kutuba de kala akon nun tunte ciden ka kanda sirala anna al insana yaqif bayna an-nas bayna al-jamaahir ko hada madin ka jo mogo chela ika jo jama chela yatakallamu bi kalam rafi ibe kuma ki kan korota ka annama yaqtub kake komi nibe kutuba kalandela haja laysa min sunnah هذا ليس من سنة ننت سنة كنو ده بل السنة أن تفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط أكو سنة يميني كيدن ياكي تشغمي أكو أتشغلا إذا كان الناس جلوسا ولم يدفنوا الموت الميتة كيدن يمونك نا ياسر مغو سيجلين دو كبرو سولا سوما سوترا فلو فأجلس في انتجار الدفن وتحدث حديث المجالس أقول ولا إيشيجي كم هذا مدين شيجي توابي بارو منك إيشيجي كم هو بارو نيغونيا يبي مين فوق واجون مين يبوك وهو الحديث العادي أبي كم بارو شامبولو كاكي كم هذا مدين كبارو شامبولو إتا كني واجلو بوستو لade ibake كم أو شيجي لين نبي بارو كتشومي ibake كتشودلا وليس كالكتب يتاكي كومي كتب كلا نار يتاكي كومي كتب ده ولكن بعض الناس أكومي مغودو أغجى من هذه ترجمة النووي رحمه الله كو دو يدليلتا إمامنا النووي فلك بوندا إنك تشومي ترجمة كتشومي بوندا إندو تشومي أكو دو ينم بوندا دي منا ومن قبلها ترجمة البخاري رحمه الله في صحيحه ابو اوني بخاري فنا يبوا ترجمه كي بوندا ني نشولا اكا كتابو كونو في صحيحه اكا كتابو سالم راكو باب الموجه عند القبر كو واجل القبر صلاه لا ني موني كرمو بايره دمبي كتا سنما na be josu sutorlen ko be ka kutuba kala kam go waju nimbonda fula don chogo de yamina fahamu qati comme ibn usaymin bena fo chogo me fahamu ko jugu ayen nimbonda don chogo amu famu afamu chogo nyumana ayu famu ko jugu de la ode yu bilan ube wajiri minna anya kuna qatiba ako dow yen nin tarjama nimbonda fulan na chogo ko ninde dow yen ninde mina an yakuna qatiba fi nasi na kera kutuba kala nay mo chela kaburula yaktubu nas yarfau sautu abe kutuba kala mo ya aba kan korota wa ya ibadallah
ala ka jon wa masbaha jalika min kalimati ani nunu na nyogona kuma wala allatu tuqalu fil kutabi kuma munun be fo kutubaw kono wa haja famu qati khayra shayhi akun nin famu ya qatawde nin famu sahlende ko abe bukhari yere de kono abe bukhari de wajuli qabru abe bukhari yere de kono babu al mawjatu fil qabri abe nawawi yere de kono babu mawjatu fil qabri fahamu qati ikafamu qatawdo khayra shayhi ikafamu sahlende فالموجة عند القبر تقيد بما جاء في سنة فقط كواجلك قبر لا سنة نانا ناي تقومي باك وتقول لا درو لألا تتخذ المغابر منابر يغتب بها قطب كقطب الجمعة أقول سنة نانا ناي تقومي داولا نفنا ترى قبر سولا قبر ما باشينينا مغبي قبر شينينا ني ترى سيغي مغمو نانا سيغي كرفي ibaru nyogonya baru to ibe hadisa min fafu yake me kata ko kata akoi kadda odoron de ma kunni hada madu magdan ni ndoroma ko mugo beta kaburu ke komi mimbari de ko beta kaburu ke komi mimbari de nu be kutuba kara kaburu la ko mu be kutuba kara jumala chokome walakin al mawaid hadiyan yakunu li insana fiha jalisa me akomme min baro sempulu yete mogo sigile wo yebudo alayhi asar al hajan al hujun min dusu kashiba ila wa tafakkuri ibake kamiri wa ma asbaha jalika aninuna nyogonaw la asira sajaata imake komi mogo min chefara jole wa kanahu yanjiru jaysa kake komi mogo mi niche ewa chefari na jole ndo na be kele bolo baga sabahakum wa masaakum ki ka wajuru ke kaburu so la kumi nin chogo lakinni fadlullah yuti man yasa akomme alaka pasamantia abadi mogode ma minya jiade fa badu nasi yafhamu shay'a min an-nusus fahama khayra muradun biha akum mogo dobe wulube delilaw famu chogo dola ku famu chogo la chogo min te delila nunun ka muradu ye mogo dobe delila do famu chogo de la famu chogo min te delila ka muradu ye wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim ala de be mogo kanda mogo mi nya jia kata siratil lima wa mimma la yanbaghi filuhu aida anna ba'da an-nasi jakanu yantajiruna daftan al-janaja donc atila wajulu yorola nim famurawa donc kayina mankana mogo banka jamana kono diplôme ba bolo chogo akala na chogo mogo ka dogo yalite de ala ka cinya bangali de do la mujamala fil haqq min cinya koni masalaha tola mujamala tola khataw be bangede cinya be bangede munum buddambi kata sunnama o kala na jami'a ula chogo diplôme bolo chogo aye mogo ye sutura len kofe abe jo ka kutuba kala ka wajuri ke abe katawula be min na ciden ka sunnate aw ko bida mogo be sigi ka duwawu ke ko ota kono aw yere ta borami aye ciden ka hadisa famu katawude ka sutura len kofe ciden madele ka jo ka wajuri ke ka ke ko mi kutuba kala na amoke bro semin ko cide sallallahu alaihi wasallam akalla dai munye obena babu du'a li mauti bada dafni obena bondala ni alai ewa der sura iranna akun ni cirenye sutura banna abejo istaghfiru li aqikum wa shalu lahu tasbita fa innahu la yash'al ni cirenye sutura bafo allahumma ighfir lahu allahumma ighfir lahu allahumma ighfir lahu allahumma sabbitahu summa yansarif parce que ciden tun kera na alibe do ke sinya sabati ala ya fama ala nen sabati abe saki jama be chari ciden ka sunna ninde mesu ewa munum budda me kata sunna ma wajulu yorote koy dantigel yorote kaburu ya wajulu yorote aw awunta o ya wajulu mu bode parce que bidia koni na donna dinala abe faraka kata de o dantala o adamina na wajuru de la wiye mun faraka ni min be wajuru ke ka kan resire telefonu la
uye mun faraka ambe bu min kalama uye micro faraka ini micro yere de betaka bidia mo ten ninkede nete bidia mo sabatu ka bidia ka nti supportaka ntu demaka nde aradu ku ka bidia la me ka micro ko ni annu akata kaburu sola kamina ka wajuru kenaye aw munum ba dambe kata sunna mawdo yodo dina ko atala uya bola ube munke na yasuru minye patron bade abe communiquer radio de la ko silama radio munum be lamme ube wajuri en communiquer o fanala karasa ka janaja karasa de fule kaburu wa asuturali ko fe karasa de fule wajuri la uba a communiquer radio fanala direti la hawla wala quwwata illa billah mun faralaka ubu filime de fana ku filime kaburu sawla ubu filime wode ato malika sunna kaba kodo de wode ato nko ntaro sa malika sunna fana ya adamuna sunna kurade ani sunna minye qala allah qala rasulullah qala sahabatu note kale yobe mundo munum budda mbe kata sunna ma muso fanfelala nuya laje uye ko kura chaman sori dina kono mumbu yere dambe kata sunna ma cheula jamana kono ni yu laje uye ko kura de don dina kono ni sunna kono yala malika damana sunna de bewa nani sunna yere haqiqa sunna min be kitabu kono nanu tekelenya sunna min be risala kono nanu tekelenya salifa min be risala kono nanu tekelenya yado fo mu kono na fili ka salafiya koni bo kasro imamuna maliki majabi kitabu min bambolo namba karisala aku o itibai salafu salih ko ikatu salafu salih ko me fo mu kola mbaw yere kono na fili kan ni salafiya bo awo mbalima salafiya en fana de firqatu najia jama kisile nyode de donc ko nyette mbe hudo kay mbalima ni anka hakili soro yere yoro toy kaburu ye koy mogo kimme o yorote kaburu ye koy hada madin fulay bisukun kala sini ala ce nende lanin kamme ni meddone ke ba dola akakuma ala yinna fana e to mela de ba dando akoni bisukun kala si ala yi ita fu ka sokon ala babo me ni bisukun kala silente iyala de arjoso be jamana ko ne kata kumala teleso be jamana ko ne kata kumala aite tayroshi ite tayroshi e pibe kuma munun fate mo shi na fayre mo makko tala atu nafa an kandu sun kala shi Allah ya cide mi sabatira cide mbolo mo shi kana joola mo shi kana jo cide ka sunna la barika bo odela nafa bo odela jinya ani lagara hera bo odela jiyani lagara an kana jo cide ka sunna la parce que do fana bolo ni patarum bay nin tara nin sudo ni ko astaghfirullah lakum allahumma ighfir lahu wa maghfir insagira wa bafu ni yere yanka su filio harama do ke harama wajulike ode bu bila wajuli la koy population tugu nyogo nyawudi atu bulo semino ko doni ke bawo yesabade ulama ul milla wa ulama ul dawla wa ulama ul umma akko doni ke bawo yesabade de dina ka doni ke baga be dina ka doni ke baga yede qala allah qala ar-rasul qala sahabatu la yaqafu fillahi lawmata lahi ala kote ciden kote ninde sabatira shebo bolo amma ko site mo jalagi kala sika jalagila amma ko tika tanunila amma ko tika jalagila amma ko tika la gosirila abeni ma amma be ma amma ko sitala ala kote ciden kote ninde dina ka doni ke baga mbali man nununde ka dogo jinya kono fulana ulama au dawla jamana ka fama ka doni ke ba yewulude ni ko min be fama bolo abake kake o ko mashina delila tala qur'ana ni sunna donc abo o doni ke ba jugude wele folo ka ko nyirala dibila nimbe chogoli mba fe kake aba nyaga bolo ka tegere fo ala ba shi tenni nan ninke awa do fana be fama jamfade ni fama ni ale fama ya ale wole ale ye siradi fama ma ni fama yo ota mankan wulila abe fara jama ka fana ka fama kele jamfantu ka sura dunne fama ka wuri taraka dama ka do jifa kuna yettegere foala me ni mo bora ko kala mama dia mo ye dura be fara wulu fana ka kabilunye ko abe fama kele
jiya falen do fana la ila marahim rabbi ulama dawla fama ka doni ke bako sabana ulama ul umma waye population jama ka doni ke ba de ale fana be jamana kono aba laje de jama bebe min fo jamana ka mo chama be min fo ube bebe min fo ube bebe min ka obe na la tama ma be ala tama obe na sunna ma be sunna ma jama be yoro mi doro do mi ale fana be ima o fana suku kacha jamana en kono ka fatawa wonu ka dersu ta fantula na fatula wakati min ni jama be yoro mi ube jama no fe wakati min nu tumbe min fo ko o mani ni jama bora wala ko kanyi o ba fo kanyi ni jama ko min manya ya suru ko jama ko min kanya ya suru ko manyi folola jama ko ni manyi o ba fa manyi munofe ni jama yele mana a nin ko kanyi sisa a o ba fa kanyi ni jama ko afine o ba fa fine nu ko jele o ba ka jele ta fantulo kuma kelentula wulu yede ko population ka doni ke baka bani mambe ala deli ulama wuli milla ala kan koye men ni ko be ke ulama di milla a ite mogo katanunu kanude ni koy ulama ul milla asaputeli bayna jalagili ay ima kotola ebe ala tade fo be ciren tade fo kis ibo kilu sembe ala la kidolo ala kan koye subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ambina wulni babun keme ani biduru ani kononto باب تعجيل قضاء الدين عن الميت والمبادرة إلى تجهيز إلا أن يموت فجأة فيترك حتى يتيقن موته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نفس المؤمن متعلق